illan esityksen suunnittelija toteutti Walk the Plank ja sen käsikirjoitti ja ohjasi Mark Murphy. Esityksen tuotti Turku 2011 säätiö avaamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden. Föreställningen, som regisserats av Mark Murphy, planerades och förverkligades av Walk the Plank. Stiftelsen Åbo 2011 producerade föreställningen till öppningen av Kulturhuvudstadsåret. Tonight's show was created by Walk the Plank and written and directed by Mark Murphy. The show was commissioned by Turku 2011 Foundation as the opening for the European Capital of Culture celebrations. Kulttuurissa mukana. Det stöder kulturen, supporting culture. Finnair, Hartwall, MTV Media, Clear Channel, East Bay Sound and Lighting, Hartela, Itella, Kanresta, Lippupiste, Mandatum Life, Muuttopalvelu Niemi, Puustelli, RTK-palvelu, Sokos Hotels, Suomen lehtiyhtiö, Turun osuuskauppa, Tallink Silja, Turku Energia, Turun Sanomat.